no pon lai hi rilu chak that hun lai le thil kan zir te po rang taka kan thiam zung zung thei hun lai ti chu mi zong zong te ngai dan le pom tlan dan ani a tin upato hnuwa chuan thil zir a harin rilru le ngai tuana a chak to thin lo ni in kan ngai bok amai ro chu he kan ngai dan le ni tura kan ruat hi za in adik kan ti chuan sum do na tam tak le thil mu chu inventions tam tak te hi voinia hian kan mu kher angem kumsomnga pakhat ani hnuwa Gordon Bowker kha Starbucks anti coffee house le roastery sum do na mu chuak tu te zinga pakhat ani theya Charles Ranlett Flint khan kumsomruk pakhat ani hnuwa chau IBM International Business Machine a mu chuak ve bok hengba ka hian mi thanem tak kum upat to lama thiro pui tak tak le tangkai zet khovel ta na hnuchia anom nual mai he hian zirna le thiam na in tlai luat anei lo ti a en tira hewang tak hian thil zong zong te nan le khai khin nan kum hi arin tlak ber lo fo reng ani tuntuma po hetiang lam hoide upapakhat nun kong zo ngai nom zet mai kan ngai thla hawang don panshi to po kumsom sari ani vedon tareng mai don hian amalamin anupui hena engtik nia emo chuan ziak le chiar athiam ve ngei tur thu alo tiam to a chu athil tum chu anuna athil thlak let ber te zinga mi ni in engti kong zong po in chu athil tum le anupui hena alo tiam to chu ti hlo tling lova khovel chua san atum lo bur don anupui po hian apasal thil tum ber chu a hriat thiam pui hle a ma se ziak le chiar azir thale du nei po in school kal kher lovin in lama zir tir tu tutor roi mai turin apasal chu arona he chan bernia lang chu dona nu pui ngai dana chuan apasalin school akal thale ni chuan atu te po rual phalo no pangbula hun a manangai dona tin chu ba ka no pang te mu set le deu so mai maya apasal om tur chu angai ngam lo ani chu wang chuan in lama tutor roi mai turin apasal po hi a hril reng ani amai ro chu don panshi toy hian anupui ngai dan le thil thlir dan ang lo dewin ngai dan dang le thlir dan dang anei thung ano pan lai atang to in dona hian no pang school kalvel te chu a otin a chak ve le thina hetiani tin mai an khono pang ten school lampana an tlan sang mu te chuan out ve train khop mai chu ba ka arwal pui no pang dang te nena classa thuta le kha zir te ba ka an kianga infiam ve te po aswang to na sa thin le ma se heti hun laya apa ngai dana ero skula le khazir chu hun khoral na mai chhor tak na om lo le sum thok chuak lo thil ani a skula horop le number ringot wazir chuan an eitur ape chuak don lova a hriat awang te po ani pakhat bok hewang tak hian dona po unau te kianga na athongai wangin school kal chu chak ve hle thin ma se atan chuan chu thil thei ani tlat lo kumsom paria ta thlini hian don pansi to hian lo nei tu fanu teresti ta I atonga ani nen hian in ngai na chovin atopa ani nei ta nge ane pansi to le teresti tai te hi nu pa in ngei tak ni in kongeng kima in puitonin anin thlop thadun le a ani po hian agriculture lama thiam na le ton hria tam tak alo nei ve bok wangin rim takin kolani chuak chiarin ni tin thlan tui tlabor borin na an thoka ha po an soi man meu lo panshi to pa thi nu hian aram le ro hlunei zong te chu an u nawin zat le zatin anin sema ma se u te pani hian thingtlang lama kutna tho ai chuan ti in an ram chan pol chu panshi to hne na an ra vele chonga panshi to te nu pa hi an thok rim boka kumso man vele meu chuan bank an poisa khol po alo tam tangiang mai heti lai hian soito angin panshi to hi ziak le chiar thiam ani ro wangin hengan sum tho chu han en kolvel tur tak ngial pon abang bo ve khop mai ma se lechin u nau pa pakhat ziak le chiar thiam aneya chu chuan asum financial ngor chu thatakin alo chin fel sak thin ani hi pafel tak le rin om takani wangin alechin u nau pa sum hi itna le han mer then sak du naril rupo apungai ho lo hewang hian panshi to hi kongle lam tak chuan awa nei hle panshi to le dona teristi tai te hian fa pani an nei ve a panshi to hian ziak le chiar em po thiam lova om zia a hriat chian em awangin afa te hi chuan adin mun to ang chu ron tok ve lo se atia wangin an no pan lai atangin an then om meya khopakhat private school a akal tir thina mahun eng tak nei se adu ane afa ten le khabu an han la a
an han chiari lau ri a hriat te chuan a thin lunga alom veng thina an chiar kop chok te po amika mak hrelo ma se mu nom ti takin a en tlok thren a fa ten homework an nei changin han ti pui turin thiam na reng anei lo wangin a cousin chu a fa te homework ti pui tu ber le vil tu ber ani bok an fa ten high school an ra hnu hian nu ber dona teristi tai chuan ngai tu na thar nein a fa te chuan a pasal chu ziak le chiar an zir tir thein a ring ta thlata tin chu lekha a pasalin a zir ve theina tur konga thil ol sam tak po ani a ring bok ma se a be sei lo tak main a fa te chuan school lama ti tur an nga awang le activities tam taka anin nam hnoi ve bok awangin an pa ziak le chiar zir tir tura hun an nei lo thu an nu chu an rila a fa te chana chuan nu ber teresti tai chu ati nualin makpo ati zok hle a pasalin thei top chho tak mewa chung ko ta na nun hlanin a fa ten zirna run an kai ve nan le then le rol te zinga tla chambik lova mi ei ang an ei ve thei nan te mi thuam bel ang anin bel ve a mi boruak hap chin an hap ve zel na turin thlan saphul kain ni tin ha po soilovin na athoka ma se afa telak atanga be sei tu reng om tak lova chuan teresti tai chuan a soi chho ma te po angai rum mai chu thu hriat chu a pasal hrit lo chu tha ati ta zok hialani kum aveya an fa te chuan high school te po zofelin zirna sang zok lam thlir chungin college lam te po dai kai vele an dua an pa lo chu tu nge an pur chuangang pa berin rim taka tho chua sa bok chu an college sen so ta na man angai ma se fa te na chu tu point an ai tak meu po an pek relo wangin panshi to po in a fa te maso na tur ani dom phot chuan sum the chu a ui hau lo an college ka lai zong po in khopuya anin lo man le sen so i lo fa ran po anu le pa te tum vek alani zel college and graduate nu in na zon chun zom tamai lo chuan an that chia da wangin thingtlang an nu le pa te tho chua sa ring turin an la ron ho fana amai ro chu an zirna sen sawa ringot po sum tam tham tak an man ro wangin chutia ngota ano mai chu panshi to chuan arem ti hau lo an fa te chu khopui lama thon le tin an mania na in zon ve turin adita a chutiang ani ta ka chuan an fa te pahni po chuan khopui lama chuan na zong turin an thang ve ta ani panshi to an kum somsari apel chhotak nu hian atak sain atlin to lo wangin a hlo fa te na thok vil deuh chau lo chu narum han tho em anei to lova ma se heti lai hian ziak le chiar thiam tura injir achak nei ro ala re thei chuang lo no pang hausinga school han kal that ve le chu relem lo ma se anupui eroin taralama no pang zinga han tal that le chu adu pui chi lova amai ro chu apasal du ber le tumber ti hlotlina tur ani dom phot chuan ti in anupui po atang rei ta big lo anina taka chuan dona teristi tai po hian ziak le chiar athiam big chuang lova lekha thiam lo ni hre om zia hretu te zinga mi ani ve boka wangin apasalin chutia injir that le adu po chu thinlung takin alom pui zok le panshi to chu school lama an principal mu in Zinarun akai ve theina turin dilna te po avathe luta principal point alo support thiam le ti chuan chu mi tuk chuan no pang chum chiap kara in zir ve tur chuan school chu awapan ve ta ani school a hian no pang zong in kapu tia an ko vek ba ka tlema chu deule fingwar zan lawa an ngai wangin an nui so na sa hlom hle bok ma se chung an nui so na te ero panshi to hian angai sak lem lo ti chuan class chunga thutna ola chuan thu in zirtir tu pakhat aron lu chuan chu zirtir tu chuan no pang nu le pa te le an pi le pu te school aron throi tu te chu class chunga omve an phalo thu hrilin class atanga chuak turin a hrila ma se panshi to chuan no pang hruai aron kal ani lo thu le lekha zir tur aron kal zir lai ve tho ani thu a soi chuan zirtir tu chuan deu so tak le hne so taka nuin I hun I khoral mai ani lekha zir thale tur chuan I upato lutuk ti in a hril ta hrep mai room le lama zirtir tu pakhat chuan chutia a tho puin za palo tak maya panshi to an khumvel a hriat chuan a tho pui pa hnena chuan lekha zirin tlai luat anei hleinem ti in awa hrila ma se chu zirtir tu chuan nui so zel chungin
he putar hian a thutna atangin blackboard po a hmu theinang ti in ala deu so chhun zom zela tin school no pangte po in an zirtir tu thu soi chu nui chanin an lo chang emoti mai turin an zirtir tu thu soi tina an lo nui dur zel ti chuan a tho pui zirtir tu pakhat chuan panshi to chu alainat ema wangin a class lama in son turin atita ani hetia panshi to an class atanga in son atum lai tak mai hian school director chuan ron nang chingin panshi to chu chi bai aron buka chumi hnuwa panshi to chu an school nei tu ani thu te an school sakna rampo ata ani thu te ba ka asakna sen so zong po atum tu ber ani thu te chu zirtir tu pani te chu aron ril fai ta leng mai chuta thoma re thapa zirlai no pang zong te po an kha chi thlat ang main an ngoi kara panshi to deu so tu zirtir tu chu za awangin a hmai a sen chuak vek nge a ti chuan alu kunin chu putar alo mu sit to chu za na chi bai bu kin ngai dam adil ta ani he zirtir tu hian za takin ngai dam dil ma se panshi to chuan thil a thalam ain a chelam nangma a i than len tir zo ka wangin ara chua po a tha mu tur a om lova mi ta thatna tam tak mu kana an chiat na lai chete po mu mai si lo mi ini awangin zirtir tu ni tlak ini lo tin ai upate za na inei mi alo bok ti in a shit let ve ta ani thunei tu te lam chuan hemini la hian he zirtir tu hi an ban ta ngal wang bok panshi to hian zirna atana tanga tharuk chung lakin ziak le chiar mai ba ka chiar kop te po athiam bel man le a zirlai no pangte rualin elementary school po a pass ve thlap bok hetia athil tumber pakhat ati lo thlin ta ka wang hian anupui dona teristi ta ipoin alompui khop mai chiandu takte u zirna hian tlai luat anei ngai lova kanthring nun chuk chawa hian ni tin darkar tin mai hian thil thar kan zir reng chen lekha zir chau hi zirna kan ngai ni chuan kan ti swal chiang hle ang kan nung changte lamin zir ngai ani a thil tam tak in thlak dang lam reng zinga nung kan ni awangin thil hlui chu atharin aron thlak zunga kan riat sa a te po riat bel ngai thil thar tam tak aron thleng zut chen bok chung zong lo riata chu mi mela lo in siam rem rengot po azir tham ani ome